Teka yung siklod, tamo po para king oratio imperata laban king COVID-19. Itamo, kilaginigin pa ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Itamangan po, o mapamakалulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kaya ko, ban manakit kapatawaran ang pombiye. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mingi ni kaya ko, ing balikdan mo kami kindugod, at yatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at panusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayan mo lo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampot king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mo ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulalin ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la rin nilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyaon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, karating masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabol at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, ni kabyus kami nga ng kasasagkulan kaniting krisis. Lahin tayra na kami, king pamagbayan loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, e mo sana pisawili ing aklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunebakos mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Panalangin mo kami. San Agustin, Panalangin mo kami. Patulo ng Santa Monica, Panalangin mo kami. kinagiling ipampuning anak ang puning banal na Espiritu. Luklok tao po. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala ng puding makatuking intentions. Kapasalamatan dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Calma family, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan King Aldorang Kebaitan, Ann Luis Pasyal. Para king special intention, Kapayapan Pilatan ng Russia at Ukraine, Dietz and Lita David and family, at Maria Lourdes Tapnyo. Good health, Remy G. Mateo. Para king malalagwang kapaldanan ng Sean Bian Nicolas Lising, Angel Pajardo, Angelina Lising, Crismel de Yalca, Josephine Lorenzo. Para king alananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr.,
Josepina, Emiliano Senior, Lisel, Soledad, Narciso, Valeriana, Victoria, Elizabeth, at ding maldang kaluluwaking purgatorio.
King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Inginu manatili ake kayo. Paulining eta makiramdam masalese, king amano ning Ginu, at eta ti paran iti. Manyawat tamong kapatawaran king Dios, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ikastangin ing miyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. Kaya kayo kapatid, Uli may kasala kong bina, kinisip kumaan matapat, at biyaya diwang kamanangan. Hindi panig ka po, sa namayang kabilang ang pere, karing sa blangang kailang kumustan. At kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutao. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katang sana king biye alang angga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tingiran mo ring panalangin ding mamaus keka, patawaran mo ring kasalanan ding magkumpisal keka, at king kekang mapamakalunong lugod, ipagkalub mo ke kami ing kekang kapatawaran at kapayapan. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibye at mag-ari kambemu at ding banal a Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Pamamasang ibot, king libro ng propeta Isayas. Mika gera inyang iahas, ing anak ng Hotam at apo ng Usya, yo ing ari ning Huda. Irezin ay ari na ding Syria, at Ipeka anak ng Remalya, ay ari ning Israel. Lisuban ding Jerusalem, dapot erey kuang asambut. Miras ing balita king ari na ning Huda, king atyo na larin sundalos na ning Syria, king sakop na ning Israel. May katakutan nyo ing ari, at pati na rin taong kayang sasakupan. Mengalgal lang ang tingdutong at tuturanan ng masikan na hangin. Kanito nagsalita yung ginupang Isayas, nga no, ito kime yung anak mong lalaking ise Aryasub, at puntalan niya yung aring ahas. Akit me king lelenindalan, nung nulang magobro, ring gagawang imalan. Kinsikoti na ning kanal, apyagusan no, ning danom amanibat, king mata sa batis. Sabihan mo kayo, king maging alistuyo, magpayapa at imitatakutan, o mababalis sa isip. Uling ingwanan ng aring resin, at din kayang kayabe tao Syria, at ning aring peka. E babi may gita panganib, kesa aking asukdor yung adang kaputot adutong, ami babayo. Miyabe-yabe lang ginawang plano in Syria at in Israel. Amponing kayang ari. Magplano lang subande ing Huda. Pamatakutan dala rin tao, ban makyabe la karelo, at kaybot, ilukluk dekin trono, ing anak ng Tabeel. Dapot ako ing Ginu, sasabyang kung matniking kapilan man iti emalyari. Ninuwari ing pangangas na nin Syria, in Damasco, siyudad ng kabiserang Mayna,
Mga pirasyo ang mga latiing Israel, kilobdaring 60 at 5 banwo, at enamit talakad po. Ninuwari ang pangangas na ng Israel, isyudad ni Samaria kay ang kabiserang mayna. Nino naman ang pangangas na ni Samaria, aliwa mo wari ing mayna ng aring peka. Nung mayna ing kekang kasalpantayanan, mayna ka naman. Amano ning Ginoo. Ing Diyos kapilan man ting syudad no yang maglualo. Ing Ginoo sakdalya dangalan, inya karapat dapat siyang purian. Karin ketang kayan syudad, ketang bundok ng banal. Ing bundok ng Diyos ya insyon, matas at makayamay ang lawan. Yo in siyudad abandining aring marangal, ababyatula king meto sikluban. Busal din kayang pader, in Diyos kayang pisyog, king ligtas yo ing ninong paman. Bisan ding aring ni tipon-tipon lo, kay bat miyabe-yabe king bundok linusublo, dapat ni nga biglalo, inyang karela yang ikit, may nga takutan at may komirarapal. Ginalgal laking takot at may nga baliso. May nga rilaking babaeng malapit ng mga anak. Antila rin barko mga ragul ng Tarsis. Kaya lang lesakan kapamilataning angin aslagan. Amano mo antiyan sulu at matnube king paglakad ko at salayan sa slog king kapundaklab. Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamipasyag king maya pabalita agpang kang San Mateo. King panaw na ita, pigmula na lang maramdaman Jesus ding balen adiptana na karing keraklan karing kayang mala. Uling ding tao ka rin, elabisang sumisi, at painggulot karing karelang kasalanan. Kalulu na ka, Corazin. Kalulu na ka, Bethsaida. Uling nung king Tiro o king Sidon, karin lamu may ngarapat ding malang merapat ke kayo, malambat na lasanang mimalan sako at may muntok abu ring tao ka rin, ban ipakilala ra ing karelang pamanisi. Sasabihan ko kay kayo, lalong maragul ing parusang miras ke kayo, king Aldo na ning pamanukum, kesa karing tao Tiro at Sidon. At ika naman, Kapernaum, buri mo ing mitas ka ang gabanwa, misaldak ka king kalalama ning Hades. Uling nung ding mala ameng rapat ke ka, Sodoma lamu meng rapat, hanggang yeni sana at tsupa. Uli nanita, tandanan mo, may parusan kang lalong mabayat kesa king Sodoma, king Aldo na ning pamanukum. Ing mayab ng balita ning kay katang kaligtasan. Mayab pagat panapon po kay kayungan.
Ano po yung gagawin natin para hindi maulit yung pagkakamali natin? What can we do so that we will not fall on the same mistake again? Napakahalaga po na sa tuwing tayo po ay nagkakamali, na sa tuwing tayo po ay nadarapa, tinitingnan po natin, pinagninilayan po natin ang ating mga karanasan. Or even to happiest moments, to moments of jubilation, kailangan nating tingnan ang mga karanasang ito. Maybe you can examine your feelings. Ano yung naramdaman ko? Your lessons? Ano yung mga natutunan ko sa karanasang ito? So that you will not fall in doing the same thing, lalo na kung ikaw ay nagkamali. Kaya nga po napakahalaga na mayroon pong stage of evaluation and assessment sa mga planning na ginagawa po natin. If you miss assessment and evaluation, next year kung gagawin mo uli yung proyekto, wala kang babalikan. Ano yung mga hindi naging tama or saan parte nagkulang yung programa, example, na kailangan nating pagtuunan ng pansin this year? May babalikan ka because you evaluated, you have assessed the event. Parang sa buhay din po natin. You are in the same situation. Nanggaling ka na dito, parehong-pareho. Alam mong nangyari sa iyo ito. Ano ang ginawa mo noon? Bakit ka nagtagumpay? O bakit ka nasawi? Bakit naging malungkot ka? Ngayon na nasa harapan ka ng parehong sitwasyon, alam mo na dapat kung ano ang gagawin mo. Assessment, evaluation, self-reflection are important in our lives so that we can learn, so that we can move forward. The first proclamation of Jesus' ministry, His agenda, is written, or we can read it on the first chapter of the Gospel of St. Mark. Ang sabi ni Jesus doon, bago niya umpisahan ang kanyang pagmimisyon, the time has come, the kingdom of God has come near, repent and believe in the good news. Dumating na ang panahon, ang paghahari ng Diyos ay nalalapit na, magsisi or magbalik loob at manalig sa mabuting balita. This is the agenda of the Lord. This is the goal of the mission of Jesus here on earth. This is His proclamation nung uumpisahan na niya ang kanyang pangangaral. A call to change our lives. A call to deepen our faith in the Lord. Kaya nga po ito, we have seen that Jesus executed well sa kanyang pagmimisyon. Healing the sick, expelling demons, preaching the Word of God, being with the poor, the widowed, and the marginalized in the society. Ginawa niyang lahat ito. And the people have seen all these miracles. Nakita po nilang lahat dito. Before their eyes, they have seen it, they have experienced it. But sad to say, some of the towns and villages did not believe. At naghahanap pa sila ng marami pang himala na maaari nilang makamit sa kanilang buhay. Ang resulta, based on the assessment of Jesus, we have heard in the gospel, there are 3 towns. May 3 bayan, no? Pinaringgan niya. Chorazin, Bethesda, and Capernaum. 3 bayan na ginawan ng himala ng Panginoon, ngunit hindi pa rin sila nagbago. Hindi pa rin lumalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos.
Kaya sabi na ni nga pong Ginoo, makakalunos ka, Corazin, makakalunos ka, Bethsaida, makakalunos ka, Capernaum. Woe to you, Corazin! Woe to you, Bethsaida! Woe to you, Capernaum! You have seen all the miracles I perform, but you did not change your lives. Your faith is not yet deep in the Lord. Kempong biyeta mo, sa buhay po natin, we pray a lot. We attend the Mass regularly, perhaps, or every Sunday. We do charitable works. We receive so much blessings from the Lord. Tumatanggap po tayo ng mga biyaya at pagpapala sa Panginoon. Ngunit ang tanong sa atin, hanggang doon lang ba? Hanggang mo ba ka rin? Pot ang ating kampenga di tatanggapan mo ating grasya. Dalawang bagay po ang nagaganap sa tuwing tayo po ay nakakatanggap ng pagpapala sa Diyos. Una, yung pagpapala na hinihiling mo. Example, you ask for healing because you are sick, then God granted you healing, body, mind, soul, and spirit. But the second thing that you receive is the challenge to change your life and to deepen your faith in the Lord. Lagi po yan, dalawang bagay ang tinatanggap natin kapag may answered prayers po tayo. The gift itself and the challenge to repent or to change your life and to deepen your faith in the Lord. Evaluation, assessment, self-reflection are very important in our journey towards the kingdom of God. Amen. Pakamalan kong kapatad, ibuklat tala rin kay katang puso at manalangin tamo king Diyos. Banding kayang amano kapilanman ela migapus. Nune idalara ka ring sablang tao ing katimawan ding anak ng Diyos. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulit. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin sablang obispo at pari, panimunano sana ng Espiritu Santo, king karelang obrang pastoral, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin sablang memalening mabilugayato, makilaw klasana ka rin pilusan ng balen, igalang ding makatuliran na batas, at mibiyebyeking tunay lugod Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin sablang kayanakan, kusang lupa talang takot da sanang tanggapan, ing amo ning kasalukuyan na panahon, at makiramdam laking amano ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katangan, tingsiping tambali, abalura sana, ing alagad na katang Kristo, uli ning kadgurantaya, ing metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngayon, ito ang tapo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo ang tabayanan muking kekang kapayapan ing lakad ding kapalyarian king yato. At ipagkalub mo king kekang Santa Iglesia ing tula ning pamagsilbi keka king katimawan. Kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Sarili
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya harapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Kapalasan, inulit daw, karanggaman mo, ikapuri at kalagayan kayo, bigyan katapos kasaplala, ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, ibuklat niya sana ing pasbul ning kekang bangketi, karing migdalang tinape ampon alak. Mabilang kay sana karing kekang santo at kalasuyu kabang pagmasusyan miyang mipnong tula, iting pamangan ay batbanwa. Itiyadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Ing ginu manatili ake kayo. Iyat nayo ring puso yu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, numan ka rin o ipa. Diyos, kingalanganga at lubos mayupaya. King lugod ke ka, yang lelangan ing tao. At inyang may ngayon tulid yang miparusan, king kekang pakalulu, kekayang kinabus. Kapamilatan ng Kristong ginumi, kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mipnong kapag mulalan lang sasamba harapan mo. Ing siwalami, makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mipnong tula, ing dalit ning kekang ligaya, at ngaming ang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing pani bataning sablang kabanalan, uli nanita, pagparalumpumi, pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang luk, king pamay lasat kamatayan, kinwane ing tinape, at pepa salamat siya keka. Piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan kananye. Iti iyang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwane ing kalis. Pasibayang pepa salamat keka, at binyene ing kalis karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para ka ring sablang tao, banketa, ipatawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kabigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kristo
Ngayangeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebie ning anak mo. Daraon mi ageka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuam, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Santo Papa, at Florentino, ake kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mie at ding sablang me ngayang unabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bie alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos. Kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king impa, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ipami, ito ka ba mo? Datang kaya kami kayarian mo. Ipamintuaning lumo kay Tisulim at Kibanua. King kanan mi, King Aldo, Biye mo kaya kami, King Aldo, ang buhay ni patawad kaya kami king sala kaya kami. Antiin pa mga tawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emuki paisaw, king tukso, nunay kabus mo kami, king sablang maro. Amen. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming kalapangabos. Kaya may kayarian at hindi payan, at ligaya hanggang king alangan. O ginuming Jesucristo, as sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan ding ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kekang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburyan mo, ikang mabibye at mag-ari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili kapilanman ke kayo. Ipakitangyening mikakan metong tamo king kapayapan. 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 Kordero ng Diyos, Kilala ko king kasalanan niya to. pakalaluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, pakalaluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo Kaya kami kapayapan. Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaos king apuna ning kordero. Pumayag na.
Manalangin tamo. Oy paming malugod kaniting kapag masusyan, pisyagmi ing kamatayan at pangasubli ng mebye ning kekang anak. Manano na sanang kapamilatan ning upaya na niting sakramento, ato paranmi king kekaming bie, ing pisyagda ring kekaming labi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginu, manatili ake kayo. Bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ing anak, at ing banal a Espiritu. Umen ako king kapayapan at lubos kong mabibye agpang king banal a kasulatan. Salamat king Diyos.